Buat ai bagani ka menteri ka bayam. Kaniap lano-lanoro. Kada menteri. Ka kesu kolong ka wei na ki seng. Ki ba ki mat nanti. Ya ka pang jong ka tak jingi ni ka vision jong ka jai rio. Kawai ka ba nga i kalong ba? Ka jing long slur ka jong ki. Getting a force to be reckoned with. Kat keba kadang don ka KSU ka sarkaru shwa bakan le ike-ikeru ka hab ka kam husiar. Yang railway hi nampak ketak, nampak dekran, nampak syair berbentrikam mengenai jelak, tak ada layok ki an di balak nanti lakam ni. Jadi cuma rung kerja memberi. Bat kiji hi babun jat, duduk ke bon, duduk ke office picketing, duduk ki road blockade, bat kumta terter, kat badan kalat nanti bang ini ki road. Tum ke KSU ringkat berkira-kira kinhun ngin yen banyak persya yang ada jing temu dalam kat bolong kumnu maximum pressure daga sokar dia maximum pressure daga sokar maglia beri banyak mati orangnya dan ke KSU yang persya kalau ngajak job dia ada mata mana jadi ke isu yang mempercumlala mati dapat gabunyo tab jengi nang tai dapat Indonesia. Kadai ka seng ka ba nakapor sa kapor ka pinkhim ni kata ka jing sungo jay benrio. Di isu di bakta mat yong him ka jai benrio. Kam tam na ka jing wan rung kertap jong kwei pat ki banabar. Nadu ju ki por hi la ngila dan ne kata ka jing suthu. Ba ni dai ban mi sakmat ban kren ban le ye nak ta banum island. Ya ka jing wan rung kertap jong ki benrio ki banabar. The latest phase jong gadi jing ki ka wan no hakanika. Jing ya demand ya ka influx control mechanisms. But KSU kung kawin ni kiseng kabayalam kamat ang takla identify ya ka inner line permit. No LP! No LP! Ban sothu syai menu kalau sedang but usnem yu kalau sedang bantawa ka inner line permit. Kadai nu usnem kat kena spak perunyo cerita. Kecing sekali, ban kata cuma ka bajar-jar. Kapnya kejat benriu, lamba kita kipurno sengsar, kipasong di podani. Larangi bakala mentah, larangi jemteli mentah, larangi mati kini kepeteng kejugi mentah. Keibat kabanjia, haka peteng kabansawan. Hak tu kopor tapi kishu fiat bet kim ju ong mentah bagian su air ketiaga. Badai itu ke portal begini ke sarkaru ke sedang ban kem iki kena samla. Kajil ru ladab kena KSU finong nak liang senrang ni nak liang kentai ru. Kajil lah sudah bit semam. Ini jendela degi panung kong ke balajo underground. Mau nak asyuk kasengkai kalau lut kakli mong itu mene kalau koi. Dawai ya KSU, wat dawa ke jempelak ke jonga. Wan ba aldas maulong ulung magistrate ke tuan. Woi wong lana maklama tu bo syasiat tu di mulai wal makri teh ketika ngalak belong kan kajing syasiat kajing samla pulia ke beningkong
bangi i bakajat meriu jongi kala syak ban beng sebab pelat ila susah long jam dau jam rengiu kibun ki samla kasi la su do ai ko jing im kasnam ki ka lengkien hamot pran lengkien hamokhar ka lengkien ki wei pat ki banta jang kar kasi bat kaba kham kong san ka dei ka jing syak siat yap jong ki arnut ki khot jong ka seng jongi hak tung por dawan biang sulai bolong Assistant Finance Secretary jong ka CC bat Mbak Rocky Shelah bolong Sports Secretary jong ka Watabru Unit jong ka KSU. Kaseng kisamla pule Khasi Students Union kila lek ban penlong je lang pai ba hak snong HMT Nrei kendit kensan hadien kumba siteng kenta ai ka kenhon jong ki bar jela ki badon dengan spangon rengkat ki tiar pen mensau kum ki dieng ki white ki sde bat ki narot kila wan hiar ma persya ya ki khot jong ka KSU bat tangon napang hadu babun kila mensau kentup lang yau barit ubala khlat no ha ka sora CHC na ka jing mensau jur Sakat nut lagi mensim gendang do. Sakat nut lagi kuli gendang rio. Sakat nut kimia ki bangin nom yotia. Bangin ang kuap ka sai penrio. Lagi ka dai mo ko por ba phille ai no. Maka jaj penriu ka angnut bat ka jaj penriu ka khmi lenti. Ya kisamla ki ban sa pentelun ban sabat yau shabi jong jaj penriu pat pen scam ni paya jong ka. Ka wei ka ba pelong pat ya kaseng bakan scam hadu umta kalong kisnam gitulun hendai kanong rem ka scam bat kam samla kala hadu kene klub bat umta Buat ai bagani ka mensim ka bayam. Kaniap lano